ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Inayon mo da ito iti abasto tang indulin ko, sel mo lakay. Ay nawaw, dilata manin. Naa, apay manan. Di ka katagyaman, tadain nyawid kong abastuta. Nangalaaman iti dilata. Iti may sangal daw, tuyutin nyawid mo. Common sense moten alakay. Di mo ibaga Ay na, kamali ti pampanunutom. Ginatang ko ti dilatang insangpet ko. Saan ko atinakaw? Nay, awan mo't imbagak at tinakaw mo tinsangpot mo Awan, ngam amuklatan nga iso ti adda iti panunot mo. Diyak amukin ka bakit? Alam kiti dagitoy ta idulin mo. Masapul nga agurnong ta iti abasto tapno adalamutan ta inton panagtutudo. Ta saan ta makatrabaho? Siguradum lang anadalos tinagtao dan dagita amakan Wan ka di. Danag mun ayala kay. Idulin mo dagitoy tapno saan apasalsali ditoy kunak manal. Anya ti ibaga Madam Abey. Adda sumangput akabagyan mi inton bigat. Kaya't asawan dayta, busy kami kinilakay ko. Agbakasyon kayo, Madam? Wen, mapan kami man met ijay la union. Ayun mayat ti aglangoy ijay, Madam. Kasla reunion mi metlaangan dayjay. Iso amaturog kami ijay iti dua arabi siguro. Sikapay laang ti makamu dito yan. Ayun Madam. Awan parikot dita. Siya kun ti makaamu iti amin. Ti collection mo idulin mo na imbag tapno saan ang matakaw. Wen, Madam. Amok dagitan. Kaanong agbiyahe kayo ngay? Inton rabi Ay kat enjoy Madam. Imawag ka din ni nanangkan ka, David Lakay. Saan mait bakit? Nag-text ngamin ni Manang Marta. Ay nawaw, at dadangaro din ni Jay. Wen Lakay, kasangsangput dalaunay kanu itay. Ha? Nagsapa da nga yan. Husto mo't ket di atap no makainanada mo't. Sa bagay mo't kit Aywan gayam. Dagasunta ka no damanong Rafael iti ayanda ta makilugan da. At damot lugan ni Manong Rafael. Saan na nga itugot aya? Makilugan da ka no tapno saanin nga aggastos iti krudo. Ha? Itaman pa yung agtip-tipid dahil siya tao. Krisis mo ngamin Lakay. Sige, awagam nga roda ni Manong Rafael. Ibagam nga agsagana da tagrubatan. Diyak kaya taguro-ora itinabayag iti-igit ti kalsada. Naimbaga malumaw, sel mo anak ka. Nay, da kayo magayam, nanang. Adda ka din ni Milaing. Awan pa yan nagawid, nanang. Apay kuma. Agpaw itak kumakan kwa na. Anya ti pawit yoya. Dilata kan mantika kuma. At dapay mo't abastumi dito'y nanang. Ikan kailangan tadumot day jay. Ay nawaw, saan silmaw. Abas tuyo dayta. Apay kit din nga itad mo kanyak. Tadumot lang day jay, nanang. Di mi kabailan ngay busen. Aya. Inaldaw mo't ngamin nga dayawid ti anak yo. Iso day ta. Maururnong moten. Uray ikan na agpaw itaklat ta. Tapno saan aday ta agdaw dawat laeng tar aramida. At nakada kayo day ta, nanang. Sumra kayo. Tada kayo tagpili italaan nyo. Diyak mo't ammo no niya ti kayat yoy jay. Ayag yaman akmanen anak ko. Ay nawaw, sabon man ti inyawid mo miling bakit. Wen atap no adda paglaba lakay. Tila iyaw awid mo mait. Inted ni Madam daytoy. No sa anak amang iyawid, adda nga rod kwarta maigatang mo. Pagbalinam samat a grocery store ti balaytan. Di ka payagyaman, tada isang put ko nga usaran. Tapno saan nga isupay ang magatang dita store. Kat nagluto ka kadeng, mabisbisina kon. Nalpasan Dagiti ubing ngay. Itulod ka nun ni nanang dito'y balayin ton madamdama. Di magasak itayan ni nanang idinalpas si trabaho kitay. Ngamsan na kaya dagiti ubing dagawid. Ang mga nurabiin tumanan nga itulod ni nanang dagijay.
Awan mo't dakas dita. Tinapatag ket itulod na ita dito'y balay. Umuna ak nga rudan amangan, tanay, mabisbisina kon. Urayam laangan dagiti ubeng, tagigiddan kayo amangan. Imbis at duwang aldaw lang ti bakasyon ta. Wan nga rod lakay, pa-extend damot pa-extend. Sigurado nga ta nga agawid tayo yung bigat. Siguro umunata ko mga agawid, ngam amangan no adda maibagada kadata. Day tamot lang ti pampanunutak itay. Kumusta mo't nga ta ni Miling ijay? Saan ko pa anak kasarita lakay? Awagan ba kay? Kumusta mo't ti negosyo a pinanawa mi jay Inton malamlaangan. Ay nawaw, mabalin mo't ngamin nga itamot lang. Mabalin nga agpaiso ngam amangan no busy day jay. Amumot, agmay-may salaang anagbati ijay. Ay wala niya. Awagak tulaangan inton madamdama. Itikas na sa anak ama kasi nga. Hello, madam! Kumusta ti bakasyon nyo? Nasaya at latamot miling. Nabayagan kayo mat dita, madam. Tinaibagayo kanya kat dua arabi ilaang. Inton bigat nga agawid kami. Sigurado daytan. Kumusta ti istor dita? Nasaya at latama, madam. Ado ka di pa'y tilako tayo. At dapay mo't, madam. Kunaklakit din no naibusan. At dapay mo kiday. Agpa-deliver kailangan into nagsubli kayo. Unan tinapatag kat adda pa'y display dita. Wan, madam. Agpakada akong tanay. Adda gumatang, madam. Aduda. O sige, awagan naktulaangan no saan ka abisi, tagsarita ta. Wan, madam. Bye! Anya tinyag yu anak kasupot, nanang. Sabakan chikaw anak ko. Nangalaan nyo iti chikaw? Inted ni Antim Elisa. Ah, Dagiti apok nga ay. nakaturog da pailaang, nanang. Awan trabahom ita. Adda, alas 8 amang lukatak ita. No adaramidan nila kay mo ijay garden. Ibagam nga idagas na lata dagiti ubing ijay balay. Wen, nanang, kasta talaga ti plano na. Nalangaruda na nakaw, agpakada ako. Agkapi kayo pa'y nanang. Siya noon, inton maminsan tulaangan. Nagkapi akmat nga minan ijay balay. Busy ka ba kay? Saan mo't? At dalabas basaak iti cellphone ko. Buyaam day tao Neng, Ay nawaw, nimiling mo dayta. kita tinaala ti CCTV, bakit? Anya dayta aya? Buyaam ti video Neng, kita no niya tararamidin na. Ay nawaw, anya di imbulsa na lakay? Sabon. Na, apay anang ibulsa iti sabon? Takawan na lakit, di bakit? Ay naglokon, apay ngay akasta. Italang mata nakitak tararamidin na. At ang agpay so CCTV. Ngam saan mo ta 24/7 kat isote ante atensyon ta. Kaano pa'y nga taakasta ter aramiden na? Santang ammo bakit? Panagkunak kat masapol at tutuka mutlaang ti CCTV. At maggayam kalukwan day dya amilay. Nay, nagawid kay magayaman, madam abe. Wan, kasangsangpot mila ang itay. Magrikupak matan, madam. Mabit laang. At to'y titulbak, madam. Da kayo nga rudan ti makaamo iti istoryo. Ne, apay nga itad mo titulbag kanya kat adamot tulbag ko. Aywan anya. Apay dayjay. Pasensya kayon, madam. Matartaranta akmatan. Matartaranta ka ko naman. Ay ko, medyo laang, madam. Iti anya aga po amataranta ka ngay. Adan samot aramida majakam mo. Ne, awan madam. Nadalos ti konsensya. Ay, naimbaglaangan tadi na naglaw ti shampoo iti bulsak. Kahit, kumusta ngay bakit? Inbagam ka di kang kuha na tinadoktalan ta. Saan pa'y nga rod lakay? Ay nawaw. Apay ngay. Imbagam kumakin kuha ng amuta ti kalukwan na Ibagak to, ngam saan pa'y nga ita? Kaano nga rin nga ibagam? Basta, saan pa'y nga ita? Dumteng tulat ta. Ay, kita bakit? Di mo urayan ang maibus tilakom iti store mo. Siyempre, saan kumat nga ipalubos ang mapasamak ti kasta lakay? Mangal ala aklaang iti gundaway. At nga rodon ebidensya iti CCTV. Dumteng tulat ta ka di lakay. Relax ka lang. Jak amo kang ka bakit?
Agtalag ka kadi ngamin kanyak lakay. Amok ter aramido. Nay, anyangay man ta imbulsam. Ay nawaw, kasano ana amuam nga da imbulsak sel mo? Amok ata inaldaw mo't akas tatar aramidam. Naa, Kasla sari-sari sturmutan ti balay. Kitam da gitinyaw awid mo. Agsasabali. Adda makan, adda dilata, adda sabon. Naglalaok. kasta talaga ah. Kita tamang ano inton madamdamag at addamot gayamon kalukwam dita. Kalukuan, anya kumangay no bilang. Amumon no anyat kahit ko asawan Anya? Tapno ibagakken ka, nakadkadlaw launay. Bakit? Kitaang, adda manan imbulsa na bakay. Nagturod mo't day ja amiling. Namin, ano adara sa kasta tinaramid na. Nas ka na maaksyonan ta. Tadimot din makarik na iti konsensya day ja babaeng. Ipagarup na siguro asaan ta makitkita ti kastangan aramidan na. Rumor ka, tamapan mo kasarita. Sigurado nga agawi din day ja inton madamdama. Wen lakay. Ikami ti pagnakman na. Diyak kayat ti kasta nga empleyado bakay. Tila takawon na may. Ay, makapadismayamot ti kastoy. Madam, Siyak nga ron. kunakman no saan kayo nga umay ita, madam? Kumang adamo ngamin nakita. Ay nawaw, anyat nakita yung madam. Anya ti adda iti pulsam. Nay, saan kay amaawatan, madam? Ay nadikan agindi di amo. Tanakitak nga adda imbulsam itay. Nakitak iti CCTV. No kasta, imun monitor dagayam day di a CCTV? Apay adi ka makasungbat. Anya ti imbulsam ko na. Ay, kuha, madam. Awan day toy. Irwar mo, wano kayat mo asyak ti mangirwar. Irwar kon, madam. Kapilaang matimbulsak, madam. Panagkunam ka di kat nasaya at ti kastangar aramidam, ha? Nagbidutak, madam. Sapay la kumaata mapakawan na. Gaputa saan at 24/7 amamun monitor mi ti CCTV. Takawan da kami matan. Kamalik, madam. Ikarik, saanan ang maulit ti kastoy? Talaga saanan ang maulit. Taitamot lang. Ikatan kan iti trabaho. Saan ko maakasta, madam? Awan amok adadum apagtrabahwak. Nakapagdesisyon akon. Kagurgurak launay ti agtatakaw nga empleyado. Nay, nakamisuot kamot anagawid si Kamiling. Nakamisuutak ayamot. Naragsakak tupay. Anya tinapasama kaya. Nagresign nak iti trabaho, klakay. Ay nawa. Apa nag-resign ka may? Nagresign nak at agbaladay di ang Madam Abi. Anya? Ang di bali saan lang mo't nga isuda ti mabalin ko apag trabahuan. Adu pa'y mo di takot. Oho. Adda siguro kalukwan ngay naramin mo anya. Ay nawaw, kalukuan mo nga ibagbagam dita. Awan dakas nga inaramid ko anya. Amangan mo't nukun kunam laeng nag-resign ka. Ada kang kaano pa tiyong ti ibagbagak kuno saan? Di mo amo ti ugali ti puskaw. Iso adi ka agsa uakasta si ka, silmaw. Kadi ka agungat Ibagbagak laeng may. Agsa pulaklaangan iti daduma apag-aplayak. Amom anariga tagbiro kiti trabaho ita. Nalakalaang dayta no siya klakay. Apay, ti kunada, agan anusak iti ayanda. Sana, pagan anok kumamot ti agtrabaho kadakwada ngay. Nagkapuwa kiti pagtrab-trabahwam. Kat sabali mutan ti adda ijay miling anak kaw. Ni kara kalugaran tayo mutan. Wan ata saanan nga iji ti pagtrab-trabaho ak nanang. Apay mat, nagikat ka. Ay, kuha nanang, nag-resign nak iti trabaho. Nay, kaano pa ay? Idi pa'y napanalawas nanang. Iti anyaga po ang nag-resign ka. Nag-resign nak, ngamen, saan akon anaragsak iti trabaho ijay nanang. Anya, Dayta ti pudno nanang. pagtrabahwam ngayon ita. Awan pa'y, agis tambayak mampay. Ag-relax met da tao tapno saan at trabaho akanayon ti maar-aramid. Nay, ni karamot di kinasarita yun nanang. Isungag pa iso silmaw. Italaang anak kapag sarita kami itinalapat. Anyat nagsaritaan nyo ayan nanang. Api akastat itsuraan nyo. May papan iti panagululbod ni Mileng. Nay, apa yan?
Tinaibaga na kanya kat iso tinagresign. Isumatimbaga na kanya. Ngam saan ka no apod no dayjay? Anya? Tipod no kat naikat iti trabaho na, gapo iti panagtaktakaw na. Anyat ko na yun, nanang? Inikat tibos na, tataktakawon na kano dagiti lako ijay. Kunaktupay kat. Pudno ti atap ko. Wan, mangibaba inday jay a tao. Naglokon day di amiling. Agsarita taman iti nalapat, bakit? Kontrolom ti boses mo ata nakaturog dagiti ubing. Napatag ti bagakin ka. Anyat ibagam aya. Saan mo't gayam apod no nag-resign ka? Sika mo't gayam ti inikat da, gapoy ti panagtaktakaw mo. Ay nawaw, saan ah? Di ka naglibak, taamumikin na ng tipudno. Asino tinangi marites kada kayo? Ni Kara, ti insukat ni Madam Abikin ka. No kasta? Inistorya day di akara tinapasamak? Wen, amo na tipudno, isungayin danon namot ka na kami kinanang. Talaga mo't day di Madam Abi ah. Managdakdakas. Saan ang masapul nga istoryaan na iti sabali at tao ti maipapan iti day tabanag anya? Pudno mo ti istoryana. Mapanak man iti ayanda tagsarita kami. Maturog ka kid din, noon aramidam. Ay saan? Sikreto kumamutan at ti maipapan iti day tabanag. Apay kit din nga istoryaan na iti sabali at tao. Di mo panggapan ti makiapa iti bus mo. Taamangan no agbaliw ti kapanunutan nakit idarumda ka. Laglagi pa nga da CCTV da. At da ebidensya da ngagtaktakaw ka. Kat, kastalat tangarudan. Pagkataalam ti napasamak. Taintom sumaruno. Di kan agaramit iti dakas. Di mo dadaalan ti reputasyon mo para laeng kadagiti na immateryalan abambanag kunak tumay. Ay, nawaw! Di mo dadaalan ti reputasyon mo gapulaeng kadagiti na inmateryalan a bambanag. Tano na imbag ken napudno ka a tao at adu ti bendisyon a maawat mo. Kang runaan iti amin at datal na ti panunot mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.